Wagus, good morning.
mo nyina mo ye chebia de hye ahene nana ahene berima kwakudua me ma wotire nkwa piao na efe me kana sa me wo fa se ba ko kwabena asante umame anti-rama Pacific me agaza my sister and the bano and I also kwabena asante was also birthday when you know me ma tinkwa won na your birthday me ma tinkwa and I da kese and I da papa and then so you kuada and omampanyini edda be ma me o wa homa so a and one ye beka sa no o ya apostle nyame adom no nyansa ni me de o ye beka sa kopim se ebre no so ana efe no one ya pon and apostle in coffee apostle bacho ba che yeah na bacho ho ye de Bishop Bacham who you also na yes adaroma mene ebusia ni nyina yenso ye ho ye papa eno ye da empire we ma yen that's a Bible my and I appreciate it that's a papa but Yamia Duma Ochna or Mampany to cry a call a quentu be for 3-4 months when 2 coin that on play more Mochino be to cry or solve a problem be Africa continent but you won't buy body fan come home mammy why but you ya be a crown but any kasa ya ma any awofo abra ya mbe twere exams na apostle in coffee abusiamu me nyina mana kwa ba emfiri afiafie mbaabia wo bia no fa enigye no obuo ni aseda menyame na hia onyame afuna apostle in coffee that's the bishop nyame shall the day akonya de bia wo de ma me say me Ghana ma ne ya tsafa ne na nkasa na se na waka ne mbe ye that's one thing if I say the pension mu na pasori na ye so ye nyankopon ama ye nkwa wa hwe ye nsoma de pa ache ye na unless you that's one question na ye da ye twisi ho wo adum ahingwa so say an adum ahingwa ne nim say ye bom paye ama ye ma omo kocho omo nsohwe na Tessa and so Bishop William it's Lamentations chapter 2 Lamentations humano 18 verse 19 now hono before the church so sorry na mun suwa na jubomu bo empabo breno mum hwe makoma masem ma yankopon anim sensu mum pagya mon sta nche yankopon na mom paya ma akomedi omu ewo lori kwan so na asemi ya sembi a emu yedru esanse na ye mli bia nyankopon na natembu na aba Israel so Babylon na bo Ebenezer to Jerusalem so sa na nyankopon no o che omu se nya ombe ya ebeye ye ama omu awontu atwa so ene omu da ache ne se omoba bompaye titu ama omumma ampa ye ma ye nananom mofra nyankopon de omadum ye no omone ye daachi Ghana ye daachi ene mofra ene omo efefe nti no se nyankopon ka se omumbo pa Israel ma mompaye ma omumma na ye so Ghana fo ene edise ye so ye bompaye ma ye ma se ne be ya nyankopon ne pa opema ye daachi anaye madachi na ebebem sa na bia Bishop Umami text ya me kind na me kai say well Matthew chapter 20 verse 20 to 21 no Bible chair say James me John omo mame James and John the sons of Zebedee Jesus is sure you know mame by Jesus odakro na Bible chair so ba no obesori no obekoto no sorry na o so be bisa na de ba ko pe na Yesu bisa say den na wo hwe no so owura na me hia ne say mame mamienu James and John omontra wonsa benkum ene wonsa nifa wo wa hindie mu sa wo ba wa hindie mu a for omontra wonsa benkum ene wonsa nifa na den na mame ni bisa no bisa se ne mano Yesu impeja omo ne mane iya bra ne man ya kese
ne man me yetitirifo wo Yesu ahindie mu na saa opaya ma me pema ne man me gidi se batan bia se wo ye ma me se wo ye papa o ene ne yakoma so apede sa bibia ye pese ye mabedi ye ebe ye yama ye ma ye madache be ye kese na badache be ye kese wo dai so ne se dache wo manso ebe gina ye na mami baby sa Yesu sa asem gidi se omo muje ho no esuafo nka mbofu because sabi ye nyina ye Yesu tie nya ye so na wo de wo pase ye pa wo ma na o ma ye akese ne de enkotena hefa na eye mami na kuma ehuru se ne ma de omudi Yesu echi no ebesi omuye ye nyina ye nim se obi ani ho mpese esi ne baye obi ani ho pese se be ne babaye obi a ambobra ni be concerning na be failure in life ye nyina ye pese ye madi we want success for our children na so wo hweso a ofu bia so wo ye mame wo ye papa wo na wo tumi kane wo baso spiritual legal rights kind of friend spiritual humu akwenya anyakopon dia ma obatan bia no emiede eni ti wo ka ebem wo pa bo agu wo baso anama wo ba no edu na nim papa okay na me na ode abofra anamofe de amaye na sa wo no sa wo yem anaso no wo adopt no anaso no mu nue bi no ogu no ode ne bejaw omu na bible chese omu ye nyankopon achede de maye inti no bible chese was Psalm 127 verse 3 say she osemofra iye ejapade pa nyankopon de amaye it is na ye mane ye ejapade no say the fruit of the womb is his reward say ube ba no eye dikese nyankopon achede kese nyankopon de amaye inti mofra ye nyankopon de ache omunna no omuye achede kese nyankopon de amaye onua wutie nya no pay wumba nyankopon de amawo omuye nyame achede kese a ode amamu na nyankopon na ode sabofra na mofra de mawo owo pepe bi God has a plan owo plan ma wo ene wo ba ene wo ma hallelujah odifo Isaiah ka maybe wo Isaiah chapter 8 verse 18 o se hwe many mofra nyankopon de ama me no ye wo hallelujah anwade ni sentrene hallelujah am apa to was a many ma ode ama ye gina ma anwade ni sentrene ti be ye sentrene wo wiase be ye anwade ma nyame di o mama ye nipa bi asabe mumba bobra o wiase ebesi mu ye sasa no ne nyankopon ne pa wa ode ato ho po ansana wo ba ne be ye moja topo wo yem na nyame pa ma wo pa wo ma wo ne wo ba no wo ma no eye opepa nyame nimu dofo nyame nimu no pe bebi a wo bia wo wiase afa na bebi a nyame nimu onimu se ankwankwa se onimudi wono akasa onimudi wutri so hwi krapa egu ti so kwa kai onim me dodo eni che nyame da owo de ma na onimu na sanso nimu ba dema so ka se nyankopon asem ba no se ansana obeye moja to woni na yem kra na nyankopon se onim no na ase no be fini ni ma me mepie no o se na wa pawo no na wa hye ne se obeye odifo ama aman nti abatan awufa no pe mutie ye wo adum ahengwa nyame che o se ansa na obaba mojato ma ne yem na owo yem na nyankopon ni mo ba no yem ma ne nyame ni mo ne nyankopon pe a owo ma ye ne yem ba ne se ebesi ye na hallelujah ebe kosu ye amaye nyame ni mo no ma ansa na ode wo ban ka beto yem no ni mo abofra no na no owo future good future opepa dache pebi ni akopon ahyato ama wo ba se ya wo de na no pe aka se amen ka se pa amen wa bra bono wo good purpose and some pa no ma pa ni nyame ahyehyɛ ama wo ene wo ma o se oni no nim adwen a owo de ma wo o se adwen a wo ma wo no o se aye adwen pa asomdwe adwen enye ohaw ene ateti adwen so be ma wo dache pa e de wako ewiye pa
Inti anope me kacha ufo nyina se nyame de mo man beko ewe pa. Ewo Jesus name. In social ya mo fe ba beye ya bompa na no pesi Nyankopon se ya bompa so obi bia ni kwa obefele wo Yesu din mo bia nkoko wo jide sokodi nkugu ye kokko ane ye njide se ye bedi nkunim na nam se ye kokko wo Yesu din mu ntino me say wo ma bedi nkunim. God wants to bring your children to an expected end. Nyankopon be so do man bedu ewie pa, not an unexpected end. Hallelujah. You know, and pay me de nyame asem bre awofo ne Ghana man me be ya luti adima humbe bia se nyame ewo nhyehyɛ mawo ene wo ma na nhyehyɛ pa na saa nhyehyɛ no so ebeba mu sa isa se nyame na wahye ɔno Nyankopon ɔno ka ebem ɔhyɛ agyina. Hallelujah. Nyame aka no na ebeba wi ase na ye ne dia. God is in absolute control. No control wi ase bia. Anything alope nyagidi wo Nyankopon mu. Na bob samri mu your final year student eye SHF mo fra no omo school omo tesi omo atro omo social etwato na 20th of July na omo fiti ate master to omo practicals omo project work na 3rd August to 5th September na omo tro omo social me do da omo atna school na omo sua mfi atwam nyana afi no muko tro ho sohwe ebu hu konta nso ye na ye nimte na me kan ho a ade nyina di bo anya be pay mai nti e gidi se bofa no ade nyina be di aboamu na be wie pay so amomo de HS4 so from 14 September almost ometro almost sohwe na me kan no pay so ni say examination be ani ho a easy kwa ye ka se kwotro sohwe a me kai Bishop Yowo School ne edu so femra na afina kayire hu yesua esafi akọ no ten ni na ye di agrodi na edu mmiri be tro so fe na obi a ho hyehye no esa se so fe we end up and then you find the last minute two poor pass forget you chu na ya kwotro you na ato atwene enso no edu mmiri be tro exam a na make no na emu edin esa se na wo be tro eni na obenya no and in a betre your next level no your academic next level no ejina kan ya won social no ebewie afa anything abedu examination bia na ebedu social me bia na eye maybe a emu ye dey critical time ma student na ya ba tan kwapo no yan podi ya hot mpo sin mo fra no e kan say and am so part professor Bano bedi ye ebeye obetwanti no wo badwin wo bebompai na wo ha kofi wesua de kofi ama nda sua de na wo fre o na wo ke o mo le ka se mi kan ma mi se we wan ya de o school amewu o ti nana se wan pass we exam mewu na nyam se mi so mi pese ma mewu na mi so ente mi ma jem tampa se ma ya de o bewu ti so me se for the ya ba na ye se mi de bi mi sua de o pe bi se de bi me sua de a me ma mi bewu it's not my issue na mi sua de e be se ni ka ka go se no ka che bi enye do kure it's not the nyame de da inti parents they go ha abata yankasa no adisua na mo first ye fi omo ye do Sophia be akuma ye yem di share omo posen mo fry it's ni na mu no ye ni stay ye bomb pie ya na mebema esi ye man iye ye bomb pie ma ye mei na ye show mu kran a mo fry omo bedi ye na be si omo ye no mo bomb omo betwa amen na edu samri stra na ehia masam fo no omo besua de so na be ya ombetumi a pass na ombeba out successfully na ye na to say James any John ma me no na ye hwehwe say fra no benya enimpa wo nyame anim na mo fra no so mo pega wa abrabomu ti Yankopon be ma mo so nyame be ma mo success na omanya dachepa 2020 wasi ya mo training BC o ba be training ni na no social emu ye den nso ye nim ti Yankopon ti no omo be den omo be pass na
pass very successfully when Yesu Kristo demo. Now 2020 so ade ba ko ni menu bi a ema edanso fitida ene den ene yare etu wiase na so sa mra yi COVID-19 amma inoma aye different from every year. Into no your bomb pie afibia ma your bomb control sohwe de bia yebo na this year there I was say about more I agree with you. Situations it changing we are seeing to na eche amen into no now say awu for about time Ghana mai na your bomb pie some free any and that your bomb pie ma mo maybe kind some of it was school I am share say mo free fifie with COVID me na omuwo school so say COVID be be omo drop omuwo school esa say ye nimte COVID e sign atoto say mo fa bi enyi bi school mo eni ti abata yam hihye omo e bi so mo fa so issue esa say some me ye wo as I say it is not ordinary time and ye ordinary enti say nka no iti di ye nya memua papa ke nyame be hwe n'ani ahwe yen ene ye ma na wama ya fa sohwe mu ye na ya fa ye ho ya fa ye ma e wo Yesu demo ye hia nyame nsa so be bo mo fe hu ban efi COVID-19 infection wa be mo school ye hia nyame nsa ke ebe da o makoma so na ada o madwes na amom asondwe se na be o matumi aye focus o madwes betumi esi hu ma no so no mo sia na akom timi ye ye hia nyame mu ase ombetumi etwa sohwe omakokotwe no metwa ne ye na oma passe obezanti no makọ omani mu asase so ye hia nyame tumi se ebeji omu efi osro ene ayemhihye mu kan se eya na mo fei ayemhihye ni sro enam yare abe ene wo ho ansa na exam na nka so hu sro ene ayemhihye ese koye double silence afa no be befe no nso ni nemo no ye nimte ye wo nyame bia ne tumi bro COVID-19 so ye tumi bro cancer so ne tumi bro yare bia so ye wo nyame bia all manyansa onankasa he's a god of wisdom ha nyansa na fare ba ene ye nyankopon nti se ye tie bia kwa bia efa bia no ye nim se nyankopon tumi no etumi ye ade nyina eni sa no pay me kampa ma ba 10 say ye fa yempai boye ma yempai bo inju nyankopon enim enne ukude ene na bosumi a ewe ye nim amofei ebexro omohwehwe ye hia nyankopon tumi te ebeji mofei efi yare mu isromu ateti ne sabi owokra mu ye nim se nyame behwe ye mai emansta ita no pay say ya batai ye betwa ye ni ahwe nyankopon na Psalm 56 verse 3 on him to 46 mra misro no me gidi be hye nyankopon mu what time I'm afraid I will trust in thee yesro na de di bebre na mum gidie na de no mapa bebre se beji nyame edi na agina sempa na edi na efa wo ma anaye ma hono nyame asem bia ewo Isaiah 54 verse 13 Bishop Sampa boy any verse any na media to me ma ho fiti say me wo me man na me first born we did 31 me last born 20 nyame adom na hono say wo meyi na nyame no be kire omo say all your children shall be taught of the Lord no say no ma my children o say nyame be kire nyame be yo wo ma o kire fo no ma so be ye kese. All your children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of your children. You cannot pay me chef come go obi bia baso. No more school, or more fear say, we may na me bet church romo. No master be we may na me bet church romo. Na o maso be kese. Nya me be ma ye ma ya wo mo oso nyansa ono be ye o mo church fo. Obe kasa egu o maso ono mutim mo bekasa mo fe be yanyansa na o masomje wasasi so be kese anope etiefo ye beji na mi asemedi eso na sam no na ye no kwe ye hu bia wasasi so bi asibia me say a fact it appears to be but no kran kasa
Yeah, Nyamiasem. Maybe I make sure much of what there's a difference between truth and fact. Fact, no, it is a horse who is a new said it, sir. And Nutina, who was say, obey to me, obey to be a good court. Now, but put it why, yes, I say, now, Ubisa because I knew so Kuma, no, yeah, Lakotum. Bia 30 years, 20 years down the line, no, be a battle, baby. Bakono oma force way no maka say nya no kra na me di atro it is not fact no it is papa no ku ma me it's not no kra pa wo bo say they ye twa to so America you hu be break we are 30 years akoda deal obe pre na say you hu say you no ye truth and fact na ye it's nya me no kra ani na ebem ani na ejina eni ti ye be gina nya me asem so na ye di asenya memu onu a waka se onu be ye ma o kyerɛkyerɛfo no be ma ye ma aso no ra de be ye ma kyerɛkyerɛfo ye be di se ye ma so dwi be ye kɛseɛ so hwɛ o ma betro yi ene o mo nkwada nyina ye be di se nyame o so be ye o mo kyerɛkyerɛ ho kyerɛkyerɛ o mo obebuebu ma dwi mu se no bue Solomon adwi mu no be ma mo Solomon nyansa ene nim do de ma Daniel o de be ma ye ma ne so bi hallelujah. Any time pay ye be mu ama ye ma abrabo kenya me be bom mu ban na omu ombe social metro omu be twa ye do well e be see omu ye na obia will come out flying colors. Hallelujah. Adia anope ye be di esa se Nyankopon asem eda ho se e ma be di ye ne ma be di ye enunti in Lamentations 2:19 medeno it's also say, no sorry, na mo mompaye. Na mo hwe makoma so asem be Nyankopon enim sensu. Na mo pagya mo nsa em mompaye nti Ewurade ma mo ma. Nyame na oka o. Onu a obetie ye mpaebo no. Onu na ofre se ye ma me bompaye. Na se be se on tie ye mpaebo ana onboa ye ya. Onfre o se bra bompaye. Eni ade ba kwade bia me do wo Nyankopon ho. It's also onu hu se ho akire wo. Wo te ho wo mompaye. Obasa oboa. Or say, sorry, na bomb pala memoir. When you're odo so kwa Nyankopon eya maye. Inka no penyame asema ba. Lamentations 2:19. Or say yen sorry. Ne yen mompaye. Na yen hwe yakoma so apede ne bifia be na ingu nyame nim de sensu. Ne yen pegya yen sam mompaye maye mankuma no. Na Nyankopon emboa omo. Anytime no peye ba sorry. Ne abompaye. Na yehwe yakoma so asem na wo nyame anim hallelujah na yepagya yensa so akyerɛ nyame ne akasa Nyankopon ye de emei hye wo nsa na Nyankopon a otie mpaebɔ ɔno a wafrɛ sɛ ɛmɔmɔ mpae na ɔmboa yɛn no ɔno aga so nim sɛ ɔbɛgye yɛn so nyame tie mpaebɔ na ɔgye yɛn mpaebɔ so he hears and he answers prayer. Na mpese me kachi obi bia no pese Nyankopon emfa wo bedu mpempe so de we bedu say obegya wo ho. No, God has not brought you this far to fail you. Na me a ode mo fe che yen wa hwe wo so wo no me nyamu bedi nyamu be hwepiti omo nkwala abrem mo ye babies between them. Na me be hwe wo no wo maso. God will not fail you, he will not disappoint you. On fa wo medu sam pempe so begya wo ho ana obegya wo ma ebi na me pe no ebegyina wo ma no nya me beba wo ho bai e wo Yesu Kristo din mu woni ye bai mbofo obeba wo ma ho bai nya me be kyerɛkyerɛ ye ma no obema wo nyanfa so kwa mo de betro so hwei na be pass no mo pass no ma come next level. To try the next level anointing level so hallelujah. The next level anointing. Nyame beye ne pepano e wo ye ne ye maso e wo Yesu Kristo demo. Inta no pay ye be nyame asem Lamentations 2:19 no na ya ye. Isa say ye nyo ti asem no no di you na asem no yefo wo ti asem no na wo ya enu na ema winya enkunimdia na enema budiye Yesu so bibia o ti nyame asem na o aye no o ti so bia o hwe ahwehwem o hwe n'anim ahwehwem se abibia kamenim wan pepa na je mfa so bia maye so na o hwe
I said no who say bibi time na wo papa na je asem no aye ejuma ama nti na me asem say arise or say I'm sorry. Arise, cry out in the night, in the beginning of the watches, pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift up your hands towards him for the life of your young children that face for hunger in the top of every street. If you are sorry, na sorry no say sorry waka into sanope with sorry na wona so na ye mo empire ema ye hu lititu ye ma omo ba betro omo sorry ya ele omo school mu nti pay when di ma myself say yes sorry na ye mo empire. Yes, sorry, na your mom. Hallelujah. Yes, sorry, na your mom empire. Yes, sorry, na your mom. Thank you, Jesus. I don't pay baby. I will be a better picture when your name, just a phone name. The empire boy by a young point name. Yes, sorry. Say, oh, ye me no quaffo, ya me okay. Say, na ne na bidi. He's a good God. Bible says he takes delight in the prosperity of his servants. Na me penny say, when the woman ain't no what for, you be ye. And we yes to him. And the purpose of bumpy threat say yes to Mojano and cry, when the woman so. We are pleading the blood of Jesus and no pay yes to Mojana did be my Mojana can no ma passing able Mojano yes, Mojana toy the atoyeno. Sam Mojana were misrim. Ekata Israel for F1 into a wubov when into me I say or mufijum and the pay Mojana yesterday to enkata ye may so enkata yankata so Buano and the pay na bompire yanko point that was a net and a pay again papa Yadawabia Yabawa would see and the pay that was the Mawa say sorry my children are for signs and wonders. Yes, Christo Demo. Yes, Christo Demo. Yarene and more. Mojane mom. Yesu Kristo moja enkura mufeso pichomuti kosi omonase ewo Yesu Kristo dimo. Hallelujah. Yakoso abompaye medofo ye bompaye kinyakopon abambo imbra mufeso. We are praying for divine protection. Divine protection. Yami bambo imbra moso yami divine protection. Yami information na taba kese na say divine protection. Radia no pay ya bompaye radia. Divine protection. Baby I will be one bompaye ma baby I will be on Facebook, or radio show, or Facebook, or YouTube.
Abandon thee. Abandon thee. Anyway. Nina Jani Betwa Wumuna Nina Benya Abandidi Abandidi William Guancobia and no prayer the Mabba Wunia say who buy you are the yes Christo Dimo. Only I go so bumper yes, Asum J and my May Asum J. I'll bet me I are sure almost already they are sure almost already we are praying for the peace of God upon their mind. Peace of God. He will keep them in perfect peace whose mind is peace of God. What to say again why they are doing to so but my asum peace of God and the yes asum J am my peace of God. Shalom no and no pay yes no peace of God the radial shalom radi for your may in the name of Jesus. Retentive memory, focus, confidence. Retentive bring your children before God. Confidence. Retentive memory in the name of Jesus. Hallelujah. My children are for signs and wonders. 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 Second Timothy 1:7 Adria hotel adria eye nyansa adwene osuru nyansa nyankopon de ma Solomon Bible say the book of Daniel say na mo fra no mu twa o madwemu so do nyankopon na emo mota nyansa ne ye bompaye nyame ma ye mei adria hotel wisdom omo mu nyansa sonko a omo be sua de omo sua so be hu no be sure
Yamon Pai, Australian Sama, rather than pay your Australian. I any about now, your bumpers, God grant our children success. I mean, my woman, ya move through success. Omuni couldn't deal with him. I am afraid the Chafana coupon fine couldn't be about to take a mom of free. Ya mom pie, okay. Rather, your bump pie, my main couldn't with dear, rather, my main couldn't with dear, my gun, I'm making my gun, I'm making with dear, my gun, I'm making with dear, my gun, I'm couldn't with dear. Oh Lord, successful life, successful life, successfulness, my gun, I'm couldn't with dear, my gun. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. The boy to a salama bumpire, rather than pay the Dawa near corner of the empire. We believe, we trust you. Yet you this why you stop my yet. It is a why 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 yet. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Me bumpire. Yankuponi abanke se anope ya dawa se. When I was free say yam na yam bumpire na ubetie na waje enso. Anope ya di empire bo abawenim. Say mo fra with their maya with their domia that was say my brother ho and that was so we do say rade o mo tro social atwato the common next level and do polytechnic university rade baby be rade what said that and you can no pay rade ye bompa yin so waje so no wetie yin say rade no pay ya say rade bomb fan by and power so na wabofo and pem say ko school mo ko bomb fe hu ban yin say ya bompa say rade bomb by rade moja no so rade e krom so rade no pay that was say rade we be show mo so we bro ma dwimu rade isro rade ni atiti bia betu afi omumu no manya akukudro omode besua de na fe so rade o ma dwen no be ya dwen ho tew no mu sua bia na ebe wura omu esasa wo nyankopɔ wo na wo ye omu church-refo home church for ya that was no pay so we take control na obe boa mo frei na obi bia ultra exam e rade omu cho omu wasi ni BEC rade afi ombe twa sonko e wo Yesu Kristo dimo and pay ya that was ma bata nara Yankopon wuna woman asumju ye da was say rade obema bata na asumju wo abra rade omugidi eba wu Kristo mu Yankopon mu na wasemu rade ye nim say rade say ye de ye hoto wo so
na ye di asam shisha wonsa wo ye man eni sa lo pe be bomb pipe Awurade ma ba ten na abotoyem Awurade the bomb pipe Awurade ma ba ten ya confidence te besi omumeye Awurade ye da wase anope baby biara obata bia bompaye fiti sabia komite free ba bedu fie Awurade minim se weti o na obeti o moso eni ta no pe ye se ye da wase ye show din kokon no nyam ye bompa ne ye bompa ye mam ama ye mam peyi a o tu kwan Awurade akọ Africa ko bi so akoye adwuma ye tu akwantu ni hya wonsa ye bompa se Awurade wankasa be ye play ni ofikafoɔ fanoko na fa ne bedu asomdwe mu Awurade sa me ye bompa se okwe mana hoɔden sonko ɔno bai si yare ani bibia mu na fa ne sa be kan yansa wo fie waso anope ye da wasi Awurade ma aduma hingwa emu asomfo Awurade bishop wuso ansa odi kan ye bompa se Awurade ma wadwuma pen ko so anko Awurade ahomache ya so ya bompa yi yenim se wetie wadie na obeye nyoma kese wa bia abrabomu Awurade na ni nano ewia epeya ye de ayeyi na asida so better the amount say nse yankopon wa boaye na obekọ so aso aboaye nhira ni aye nka odi ene de nyina wo Yesu Kristo dimo amen adofo na nhira no ma oni nsa wo ni abusia nsa wo nsa na adwuma na obeye bia yankopon na ensiye saa mi yankopon bankwanko bia ho bai yankopon abekọ so enwian ya anopa ewia ni anajo na minka mo na ukude na minka obi aho e wo Yesu dimo amen amen Apostle Kofi pacho yeda se papa Yamishra. Abusia for me gidi ese baby amobia de mbeka nyina no chire nyamene se moda nyame asema Apostle Kofi yebre no ekodenim nyame ya admo china enso so yebeto aso mu bi ma hu se batwere se mo pe quotations no ba ko a wakan ya Esaya me depa na ye Awurade be chire ye ma for Awurade no be chire ye ma Awurade no be chire ye ma Awurade no be chire ye ma Awurade be chire for famusia nyame ya adoma me hu se yaba CJ abegina chire wadada di ono so ontafo ntie egbo nyina na so bobi ma woma adwuma we ye no enye honam ne moja adwuma kura I know what I'm talking about. And but your children and your children's children, they need this kind of supernatural protection. It yeah the Messia and Anopay na Yamede Chayania Ochina Yatuaso. I mean some wish madam for me offer se kwabra sante anti-Rama Pacific and Eba men wish you the very, very best. And every Kevin, happy birthday, and I say Ahinana or Hineberima Kwekudia. I for Wagus and I your 50th birthday. Thank you very much. God bless everybody. CJ and Tafono, what is that, dear? CJ and Tafono.